13 Simna Tamakari Rabindra Debbarma 17,862 take 14 Bodhjungnagarni Runiel Debbarma 20,055 vote by Kwpwlai Wngkha TTAADC Chongbario Kwpwlai Wngmani Yakulo Khatung Tongthok Bisingtwi Bohrok Lamjak Sogwi naharkha Bodol Adongrok Tabakai selak de Yakulo selak de. Finally, Rangsakan and item Jotto Chini Khabang Tak Hooks on Norok Simon Jotono Tinino Paitak Nishal or TTAADC Chongbario Jotona Kalogi Nashing like Wngmani Joto Tiprahani Joto Lukurok or Chongbario TTAADC Chongbario Belanya crucial. Chung Simon Omani Pore behind high BC election at Tangitongo. Tini Chung Faisok by Jack Chini team or Mohanpur as James Kango or Swami Vivekananda College of Faisok by Oro Zagawa. Simna Tamakari constituency है कि बात है कैसे कि बोधजंगनगर वाकिनगर constituency नि जे दुईटा constituency नि तिनी ओ coalition ओ counting खलाइजाखा counting खलाइजांग मने बिसिंगो न हाइनो यांगो BJP नि बखाक बोधजंगनगर बासनाय तंगो रनबीर देबबर्मा BJP नि बखाक सिमना तकमाकारी बासनाय तंगो इंद्रजित देबबर्मा yang Tripura मोथानि बासनाय तंगो कनैनो sitting executive member Sir Runiel Debbarma है कि Sir Rabindra Debbarma Tini ni belai oro historic moment ni mano tam ni ngangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate di promothani no win ngkha gobang margin mai vote manene Bohrok Kwpwlai Wngkha jeng Simon kha Bodhjungnagar Wakinagar constituency ni di promothani candidate executive member Sir Runiel Debbarma vote 20,000 plus votes by gobang margin highest margin manene bo beni constituency Kwpwlai ngi phunuka Abni log 13 Simna Tamakari constituency behind the promoter sitting executive member Sir Rabindra Debbarma Bob behind 17,000 plus votes maximum margin mananyo Bob Kwpwlai Wngkha Obahino Yango Naim Nugiman Kana Lukorok Busuk Tongthok Lamjak O Duita constituency Amsani Lukorok Belanyo Khasarangai Khatung Tongthok O Tinin O victory celebration grand celebration Kanya Hinyo Hazar Luko Oro more than 500 plus vehicle Faizak First lot TTAADC Chongbario 28 Asok Thayo Lekhazakha Abahikino Oshalo 13 Simna Tamakari take 14 Bodhjungnagar Wakinagar counting Khaizakha Mohanpur College Oshalo Kaibri Rauno Lekhazakha First round Kabang board Maribai Shakangjak 13 Simna Tamakari Debbarma candidate Rabindra Debbarma take 14 Bodhjungnagar Wakinagar candidate Runiel Debbarma Paithago 13 Simna Tamakari Rabindra Debbarma 17,862 take 14 Bodhjungnagarni Runiel Debbarma 20,055 vote by Kwpwlai Wngkha TTAADC Chongbario Chongbario Kwpwlai Wngmani Yakulo 13 Simna Tamakari Debbarma Patani Rabindra Debbarma Damu Hani Pengai Kha Kanalai Lukorok Sasang report in Bisingtwi Simon Tripura maximum seats now in government form kaya thangi tango BJP ni je slogan atas in bisung atas nana himani kong notai bagi firong urna Tabakai selak de Bodol Yakulo selak de Oro selai mana biang thaka bipini kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takwan bini tamna karen bill payako Bohrok na singna pe painai galai Tongthoka ADC Mahapang Phaiman Simia 2028 mo semi final sing pasungjak Saat tabuk TTAADC Chongbario Paiman Yakulo BC election nga thangai tongo obun Yakulo central government khakte bahai reaction phaine je bus kangni oro asuk tong khai nongo tabuk ahai birima bhaim biri ele hambai sir baitai kaise kok sanai sir Simon 2028 general assembly election nga thangai tongo Tini ni o je Chongbario Paiman Yakulo TTAADC Chongbario bahai example tubui tong bus kangni je Chongbario notoi map si filjak sinai map BJP ni map filjak sinai tai kokroi wana jangnai kre buskade tabuk Simon sitong manik sahabai bipin atau bukur menteri bersama ribiang kemai thang hamlai tabuk ang sia fire khainai tung police non tati tiklai na hati ni ai ke kalponi kogrok sawoi public ni joto wansungmani no bo niji saimani haise ebong boje khaimani bo tabuk nungnai Delhi lukorong tam ko kasar manan Simon je history tong Tripura ni election khangke no Chongbario pai khangke walai toklai violence nu kusang tam ko kasar nai lukorong tini no Chongbario pai sung bubagra bo sajak violence ke bata khaidi nang jidi khai sak tongthoklai di Tongthok mani bumungri woi ebong Chini party ni bumungri woi kebo ni nogo hamla ta khaitung kebo ta buthung kebo ni nogo mani rokta na halaitung
যদি আপতিরক সাইমান খাঙ্কাই जोंहा पार्टिया जोंनि जेसे केस खायनाय बद जेकुनु दलनि फांथं कारण राजनीतिनि मैदान पाइथाका लेखा बायखा दावखे पाइखा हायसि हामबाय सार बेले हामबाय आबाय किनो आश्लो कक सानानि थांगै 14 बोजोंनगर वाखिनगरनि बादानि रुनेल देबरमा तामनि सागा खानावनि लेनो दाबो जों ताबुक नयमानखा आनि गानावनो yang दुजना कैंडिडेट नो जों रैली खालामनो बिसिंतै सारते कासे कक संना मुसंगो निनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ जे नों कग्रमा हाकेनो गोबां मार्जिन भोट्स मानै कप्लाइ इंखा बाहाय मा दं ताबुक ताइ गुबुन कन्स्टिट्युएन्सि रगति प्रमोटन बसु जर्तै मार्जिन मा दं कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी नो थानसानि फान्ड कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना केबो कासिनार मे मु पुइलन सिमि साइदङ एबं ओ इलेक्सन अब आस्ते के जतो जागानि नो रिपोर्ट फाइदंबायो एवं विनिंग परसेंटेज तिब्रा मत पार्टी ने बिसि बां नुगैमान खाना जत्तनो बेलायनि हिस्टोरिक मोमेन्ट जों साइमान खारो सिमना तकमकारि कन्स्टिट्युएन्सि तै बोरजुंगनगर वाकिन कन्स्टिट्युएन्सि ने खरक नि कैंडिडेट नो सिटिंग एग्जीक्यूटिव मेंबर TTAADC अबाके नुगैमान खा कनैनो कैंडिडेट कप्लाइ वोट मार्जिन बाय कप्लाइ मननुका सर बाहाय रिएक्शन नि ओ इलेक्शन तंगरिन तै जाय पुइलन सिमिनो सकांनि सिमिनो साजाक तिब्रा मत पार्टी नो केबो मेसेन माया थानसानि फान्न पृथ्वीनि कुनु शक्ति मेसेन माया अनि आं पुइलन सिमि साजाक एवं ताकलाइबो ओ इलेक्शन अब तिब्रा मत पार्टी न कप्लाइना थांग दङ एवं 14 बोजोंनगर बाय 13 सिमना तमाकारिनि रिजाल्ट नखरका ते सारा तिब्रा आस्ते आस्ते नखरि दङ कुनु फान कासिनार मे तिब्रा मत पार्टी आश्लो आकानि कन्स्टिट्युएन्सिनि टंक कसुंलुकर अपरनि जाजाकमानि कैंडिडेट Kwpwlai Wngmani बागै खाथं टंथनि बिसिंतै लामजाक संनानै फाइलायका Mohon Purni Shiminel Chini Logio Boyone Khatung Chini Khorang